abasike bonse mwakira igongo saba montegerera sinini tu ikiagara nche onai chasingi nchi ya mabe alias umuchiyo na mbaibere mbatebino Moscow ikaransta Fred have been sitting in his caucus and even conducting all the affairs chia money campaign yae lendende Peter where na my UDA member of parliament. So a safari to what a safari and tambe. Let's be very careful. Nto maisiko kuana kemosi estali to kuana. Moscow needs a lot of support. Mo maisiko anya moiche birero yototo ya tetu assist ya basi onye campaign kere bugirango kemosi na yana ngobolu muisonde. Why don't you go and support Moscow Fred Nyasiongo? Na seki mutana mo support umwana olio tenenengana. Let's do that. Yani haitoshi nende tuisaini no ana asini unamwaga nyagaro Fred yago ito mama na kuanza kumosungo omoskoyo ayata mugusunga yor. I sent you money yesterday. Is that not the case? Nena abere ngo support because I know he's a friend. Nerengurwa nerali. Yeah? Na bande. Omoskoli okorubungaro, ungaro sibama. Omoskoli jena mwiro Fred Matiang'i. Tali jena koiroro. Teba ego seaya. So, Moscow Fred. And I really want to say this. Abaska abami ndobo speed tigabalinge chishati elinde barwe support. It's not enough. Ken is here. And no matter how much we have done, I say in Moscow Fred. In you got to learn UDA. Yeah, you one term. There's no problem with that. Lakini wana saying in unere na ne serikali abno onde bono iga ko ikansuke mpake daika yo mwali wase banda ibaga bandwami. Yeah. Again, Totoga Chete is pretense. Ekigiok. Onye togo support Moscow, tuwezi naba usitole, ninche na bere kwa ndakera asinate ono mugusiko ikaichama. Eline tuwa lepa gaining power. Yeah, Kemosi, you came from Kwale yesterday. You have not been around. I'm asking a yokali. Uko up. Yeah. So you want to tetua icheka toa chire gato bega masaba itotoro sia basani tutofte njia yoko konyo Moscow yomindo to lige nchera togo support ke sakukyo mgusi. Yeah, I'm one person who is action oriented. Moscow Fred umbolo riga ikarangu mukwana akombona Josh na kinga ikuwa agenda. Of course kwanya na toliko I've been the chairman. Yeah, caucus. Ekerona igire leve yo ngomo boli ne kerenya na ngwa ke kura. At least ina moletero Moscow and he's a very good candidate by the way. A very good candidate. Lakini bona kerongwa ke kura. Ekerenyo. Lakini mbetinga kazi UDA kera no. Mheshimiwa Patrick Osero. For clarity, unatoi karasta mroje obiyabu kwana bomaene unanapo ananga kasa yaga na tereka okora kana nata gerete ndeko mutandao otomeire terena gocha otomeiro mayo musio yoye goyo koro kunyanga excessa 20,000 wono ochitomire gochese Adams igobono chiweza chiaga bana chiaikire. Asante biamono moko adingiga achira yone giesedi ikiaira garo asiretie tato mwao. I think Nigeria madanga wo twice 3 times. So ngorengeri nganere aroga achire ko appreciating a senator no mondomia o choru pole yonere aroga achire arupole. So ndo otherwise mogrango mheshimiwa we are good people otoko ali baga arupole and umoe li baga to reresie kiaro no injacha kwa Paul. So mheshimiwa karibu mheshimiwa Nyamoko useme pole. Asante sana. Biamono Mosque Commissioner
Okongo, Senior Counsel, Your Excellency Omoske Fred Daktari, Okengo Matiangi, the church, Amonava Sani Bomu Chiomogeni na wakwani Mbiamore. Kwanza nataka nichukue nafasi hii kwa heshima niseme pole. Pole kwa sababu najua familia yako imekuwa na shida. Abasani abairi abange babiri bago sira bo Musikio Okongo. Ndio kwa sababu nilisema liwe liwalo ni lazima nitafika hapa. Asenge nchapa iro musani omonene sana. Asende na ase familia yetu. Kwa hivyo nataka niseme pole. Totegerere. Aya mheshimiwa Kemos. Abantu amindombi amole. Aya na inuma ite mwarigerie netwa. Nyamoko ate ana no ari na intu otari akole bacha. Ona bate mirei. No ari na intu aiga. Asante sana. Biamono. Totegera abantu aminto. Totegere. Mheshimiwa Nyamoko mbiamo. Waro ntunoroche. Oroche ntunaba abangwana. Tari waka mondo toko chinga kiwakwa. Waro next. Mheshimiwa Patrick Osero. Totegera. Amindombi amole. Totegere. Aya mheshimiwa Kemos. Abantu amindombi amole. Aya na inuma ite mwarigerie netwa. Nyamoko ate ana no ari na intu otari akole bacha. Ona bate mirei. No ari na intu aiga. Asante sana. Biamono. Totegera abantu aminto. Totegere. Mheshimiwa Nyamoko mbiamo. Waro ntunoroche. Oroche ntunaba abangwana. Tari waka mondo toko chinga kiwakwa. Waro next. Amindombi amole. Totegere. Aya mheshimiwa Kemos. Abantu amindombi amole. Aya na inuma ite mwarigerie netwa. Nyamoko ate ana no ari na intu otari akole bacha. Ona bate mirei. No ari na intu aiga. Asante sana. Biamono. Totegera abantu aminto. Totegere. Mheshimiwa Nyamoko mbiamo. Waro ntunoroche. Oroche ntunaba abangwana. Tari waka mondo toko chinga kiwakwa. Waro next. Amindombi amole. Totegere. Aya mheshimiwa Kemos. Abantu amindombi amole. Aya na inuma ite mwarigerie netwa. Nyamoko ate ana no ari na intu otari akole bacha. Ona bate mirei. No ari na intu aiga. Asante sana. Biamono. Totegera abantu aminto. Totegere. Mheshimiwa Nyamoko mbiamo. Waro ntunoroche. Oroche ntunaba abangwana. Tari waka mondo toko chinga kiwakwa. Waro next.